Video yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana ingabo za Sudani zirasa mu gihe cy'ubushyamirane n'abarwanyi ba RSF mu mujyi wa Omdurman umunsi umwe nyuma y'uko ingabo zihamagariye abasivili gufata intwaro. Perezida wa Senegal Macky Sall ejo yavuze ko ataziyamamariza manda ya gatatu mu matora ataha. Abanenga ibintu bavuga ko byari kuba binyuranyije n'amategeko, ariko Sall we siko abibona. Ingabo zishinzwe umutekano za Cameroon, abarwanyi bashaka kwitandukanya n'abishingikirije ku moko bakoze amarorerwa harimo ubwicanyi, iyicarubozo no gufata ku ngufu mu ntara y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Komiseri w'umuryango w'Uburayi ku bibazo by'imbere mu gihugu Ylva Johansson yasuye inzu ipakiyemo abimukira mu kigo cya Lampedusa itorohewe mu kubabonera amacumbi mbere y'uko bajyanwa mu kigo cya Sicile cyangwa mu Butaliyani gusaba ubuhungiro. Dusoreza aya makuru muri Tunisia aho polisi ihagaze hanze y'inzu irimo abimukira baturutse mu bihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni mu mujyi wo ku nkombe wa Sfax. Bafite ubwoba nyuma y'uko umugabo w'umunyatunisia yiciwe mu bushyamirane hagati y'abaturage n'abimukira.